Essa na Fuik, tuloy sa ating quadro ni Curaçao Boat Show 2022 que vai ter proximamente aqui. Ahora! Hey, G, que me ni wabo, me dio meldo mi ora de speed no. Pechi ri bulabay, camera ri bulabay, tu ri bulabay yo. Ogo che botonan ko vai ting na boat show with wabo. Game boto ri ba yo. Bom, preparamos para boat show. Porque ti mira ya, brother, que vendi dia 4, 5, 6 de novembro tem Curaçao Festival Center Boat Show. Curaçao Boat Show 2022. Tour e botonan di mais estravagante que você mira. E quando deve mira candela. Tra. Tour hora de dia, mes 945 alegria. Mas é bom mesmo! Que manda famia! Preparado, non si vede una bottura di dettagli, non si vede in differenti blocchi, non si vede una bottura di dettagli, non da me. Non so che non mi piace io. Non va con la qui, Carne da Lagyan, babay. Pubin bay. Papis kasi iko. Tour hora de dia, mes 945 alegria. Solo da na Kòrsou quando non si acaba io. Preparamos dia 4, 5, 6 em Curaçao Festival Center, Curaçao Boat Show 2022. Solo da página atendas io. Epa! Poi se dei ambiente bandi sandals. Tanto preparamos dia 4, 5, 6. Curaçao Boat Show 2022 del Curaçao Festival Center con tour e botonan estravagante con normalmente quando guardi un video o che non potete vedere già cerca ando con candidati costa mucho también e waterpark che vai che vendi da un evento sumamente critico che dove vira del Curaçao Festival Center 4, 5, 6 di novembre Curaçao Boat Show 2022 din Curaçao Festival Center Beach Arena. Yepa! Ando ko waterpark.